Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Бүгүн 26 декабрь, күнгө шемби. Жолук рядында баратам. Жолуктарды көргөзөм. Канчадан жолуктар? 250 жолуктар. Буларча? Bunlar 330. 330. Туркия, Bunlar Türkiye. Bundan da gülleri var. Кайсы мыналар Туркия, азыркы Bunlar мода. Türkiye. Bir iki taşı varlar ona 300 sonluk var. İtalya. Булар Китай. Ага. Bunlar var aşağıda başkaça gülleri. Мыналарбы? Канча ушулар? Новинка жолуктарбы? O aşağıda 250 son. 250 сом. Bunda sarıklar var. Канчадан? Bunlar da 200 kılıp verem. 200 кылып бересиңер. Bunlardan var. Kança Kımbat sarık bunlar. Bunlar 500 kılıp veririz belki Kaşka'dan. Supariller 300 son şimdi. Şartlar Bunlar канча? 14 çareli. Bunlar 220'dan. 20. 220, ya? Bunlar 14 çareliler var. 14 çaralык жолуктар канча? Onlar da 380 kılıp veririz de. 380. Bu жолуктар жука Bundan da экени. 12 çareliler var. Şular kişine kalan bak verin. Мыналар, Beri güldüler. А, мыналар. 12 çareli. Pretiş yaşlılar o. Канча ушулар? 330. 130. Мыналар да? Bunlar başkaça. Bunlar bak. Мына жолуктар канча булар? Bu berikinde sarıklardan. Bunlar Ha, çocuklar da al şarttan koyun. Bunlar da ozu optum 111 tam. Siz ozunuz aytıp koyuyorsunuz. 130? O var. 450 сом. Канча чаралык булар? Bu 12, narigi atlasları 350. Atlaslar 350 сом. Üstündögülөр канча? Üstündekiler 500 son. 500 сом. Bonilер 250. Alo. Şeyh var mı? 550 сом. 550. 200 сом булар. Ve 450 idi. 450. 450 deydi. 250 deydi. 250. Bunlar kança kızlar? 250 bularda. 300 som deydi. 330'dan. Жаңы келди ушулар. Эмне деп аталат? Туркия. Кашмир. Кашмир турецкий. Теведеги луйтон, гүл дейлери. 10 расветка. Канча расветка? 10 расветка. 10 түрлүү расветкасы бар экен. Мына ушулар жаңы мода болуп атыптыр. Мына жолуктарчы? Эки жүз элүү оптомго. Мына жолуктар кандай? Мыналар баягы илинип турган да азыркы? Же башкабы? Bir baylamlar. Бир байлам канча булар? 220'dan. 120. Neler var? 200 sonun Turetski. Олеся? Олеся деген жолук ушул. Turetski. Расветкасында айтсаңыз. Сонун экен. Кашемир окшойт да? Бул да. Олар Кашмир. Червяки. Хорошо? Азыр. Бул жакта. Мына жолуктар кимеки? сом. Шаштар деле 320 дейт. 240 сом дейт оптом. Dolar albaysınlar mı? Kaçadan ne? 83. Не деген жолуктар булар? Барашка. İşte moda. Мода жолук. Оптовый семасы. Көрсөтсөң? 80'den. Аптамга 180 бе? Азыр жаңы чыгып атыптыр да. Мына 140'dan
Optomga 240 so'm deydi. Şular жаңы келdi. Күлдүсү да бар экен да. Мына пумбар кычоолуктар канча? Bunlar 44 cümle. Rasvetka tıkanıp kaldı. Рассветка дегенде. Мындай жоолуктар мода болуп атыптыр. Көрдүңүздөр. Так, 180 сом дейт. 180. Ак жоолуктар канча? Bunlar 150 sınırlı. 150. Мыналарчы? Bunlar 180. 180 дейт. Могу жоолуктар канча сенде? 250 сом дейт. 250 сом. 200 канча дедиң? 50 son. Bunlar 240'tan önce. 240'tan Bunlar 350. 350. Bunlar 250 son. Бардыгы? Bunlar 150 son. Kalınlar. 150 mi? Doğru 120 adım. Мыналар ба? Ne olur? 120. Мыначы? Bunlar 350 hazır bunlar. Азыркылар ба? Ножолуктар канча? Alar Turetski 120 adım. Мыналар, ак, кызыл, жашыл. Мыналар канча? 200 бул? 250. 170 сом. Канча? 380 сом. Канча? 300 lira. 300'den deydi. Вязаный трикотаж жоолуктар 350-330 сом deydi. Так, мына жоолуктар канча? Yıldaydagilar 250 lira. 250'den. 280'den eкен bu жоолуктар. 270, 320 deydi. Ertesi sonuçlarını verirsen. Opto seması 50. 50 bularчы? Ulan 80 som. 80 deydi opto seması. 280 сом eкен. Турецкий deydi, жаңы келген. Мыналар 300 сом deydi. Bunlar 400 som, 12 çarap çoğun. 400. Bunlar var. Kaç? 320 adam. Bunlar var 250 de. Bunlar monçoklar var. Kaçadan? 270 de. Bunlar 170 de. Бонилер. Мына жоолуктар келиндер жаш канчадан? Мына 350 de. 350 дейт. Мына сылан жоолуктар канча сатин? 270 de. 270 дейт. 270 мынаки. 26. Чачылуу 520 сом дейт. Оптом семалары. Мына чачылуу канча чаралык ушулар? 12 çarap Turetski. 12 чара турецкий. Дальше кеттик анда. Ана эмнелер илинип турган? Мыналар. Канча бонилер? 50 сом. Мыналар 300-280 сом экен. Жаңы келдиби? Sürekli oran olsun bolalar. Кайсы фирма? Karaça. Карача. Мунун материалы эмне? Şers. Turetski. Кашемир эмес, шерсть. Yok şers. Шерсть аябай жылуу экен да азыркы жылга. Ana kaşmir, Kitayski kaşmir. 80'dan oldu. Бул китайскийби? Kitayski kaşmir. Benim de yaptı. Оптом бул. Azıcık sorar dedi bas. Да, кайсы жоолуктар сизде? Aman olan. Marinka. Мындай жолуңуз барбы? Так, Qanday? Mana o mu mushroom oldu? Şu. новинка эмне деп аталат? Bunu mıramır deyishyapti. O'zi. Мраморы? Mıramır deyishyapti. Sharfi da bor, ro'molda bor.
Bası qancha? Mınday çekesinde cıltırağı var iken, o sizde Joluğu yok. 800, şartları 700 optimlar. Mınday uçunda calvırar. 800 optimlar. Mınday taş var. Mujoqlar qancha? Bunlar Enba firması kişisinin o 200'den. Enbi? Enba. Emba. Enba. Maneki. Turecki Enba firması. Aha. Optim bası qancha dediniz? Optim 200. Pençeden şu cıltıklar. Aytdimi bordi?